Kia ora e te whānau, nau mā haramai ki te whare o Toi Orewa Creative. Ko Orewa tapu ingoa, ko te kaupapa tēnei, ko te mahi toi o te Manutukutuku. Today's tutorial is about making this Manutukutuku out of non-traditional materials, such as paper, skewers, and using your imagination. So stay tuned to this tutorial so you can learn to make your own Manutukutuku. Kia ora rā.